Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Nga kerteng hamika milengam ngasa hamolai nonglum pat ngadi sekolah Synod High Secondary School. P1 kedan kot noh ni ha. 113 katlai. Katlai. Kami naduk kelas 7. Di beras kata pi ha kita kipo ha ta po kelas 6 po pilih sekolah Ha Christian Academy. Di pi tu yang ni minta nomor bagane ke jing ile exam pi ke dia ha kap deng ke lockdown. Ka pi milo ban yuk kot ba. Pi milen ti ba pin poy kan kedan katlai. Makam kami inti wan payah ni kertan kan. Di kum no pat pi kot pat. Pi kot kum no. Ningkong ngasyad divide ya kapor lang ngim la ban krek kot sibuk man ladang ang man krek kot khaar kan ta kabut ngam la ban shu krek kot continuously dan ya ban shu ang man krek kot menta la shai la shi singan sa krek kot ladang ni kwa ban kio kham shakmat ni de ban krek dan kata ka habit ban krek kot man kasni ka bang ngasyad krek kot ngang kalong 6 to 7 hours kata be ngasyad buat ban ngasyad divide kendian ngalek maths kendian english kendian kasih long everyday de ban touch bete nomor baladangi ladangi krakot shubo alternate days kumto ladangi 8 no am long the next day padangin sakalat ki bangi kaya iyo Dia kan ka macam senem pio ban jenis sekolah ban. ha ni ba Kan no sen pio no. kabang bangi one school ningkong nomor bangi dan meja ko online ni 1 September ngilong lais ni shitayo kumto tang ar kanta lai kanta Pishim nem ba kedai ka senem ke bas ni bok ya pi. Haba kini shwajong pi ki yo ban bit full mo. Dia pishim nem ba kedai ka senem ba ni bok ne kum no ya pi ba. Pi mi olik kelas ba handri P1 pa na kan ba. Namla ban ang ba kanya kasnam kalong kabas yung bang namar ba nilayo ya ko online niyo ko offline. Ko offline nilayo face to face interaction kaya ra ba ni na do September nila don. Ko online pada ka advantage ko lang ba ha school na dan niyo face to face interaction ada ngim smooth ho ngin hablet chayem next day sa kali biang kinohingkay. Ko online pada ada kilasan ling baki video mo baki pin smooth ini ngilaban pet yaki ngilaban pet chipet haban na smooth ho ta kala. Buka kam suka online. Em lang ngalaban ang baka offline kan kakam lang dan kata ka face to face interaction ma kam sung ba hindi ko online pada lang kakam lang kakam sok hik offline kan Dia kan ka macam senem kedai ka lockdown boro. Ti pelok jong piru pimji kendo shu kini kai ru pimji kendo shu pidan em kijing sebenot ba. Pimi jendat kin log ba pimi jendat mata nang school. Klam yu kendo ikini kai. Klam yu kendo pelok jong pi. Kedan em kijing sengeu du nong ma hajing jong pi. Namal panggila don hakatan kadai ka last year jengi mo tengi dang terkat bangin yo abha ban spend time bat kino hikai mon te Paralok kum jo henry pa ha kapor ba ki declare ba la yo shiti mo badan corona kumne te ngidang mo ba hadian kum ta te salam tema kampoi perkat pre kum bagan salam te ngi lai benut hi Dia tu yang ka kamak jong pi ka long kapoi kan no. ya ka science ngayon 99 ya ka maths ngayon 99 ya ka kasih ngayon 96 ka ni ka health ngayon 96 ka social 98 but ka English 75 Tipi haba pidan hayeng pile online dag mobile jong pi hi ne pi pon kam kum noi ka mobile haba pile online. nga penan kam da mobile jeng pa Marbon ki kana ki yo bat mobile teteng ki pon kam baklaro. Kim nang syup krekon. Pila kum noi la de bat pila yo bat mobile. Ningko email ipa yang ashwa bangin sidang yang ko online ishit penken ma bet yang aba lada kadehi ka manjangati nga ko aban kya ko lan ya shubu man tadi ki ai mobile kadai ka manjanga maki kemi i kish ambil bangi ngem yo ep ndai uble yo ep le yo long lada pi pas baru long pinyo anong mapihi lada pi le kam karu mapihi ban sa safa kan Dia tu yang ni long kan ke jing pas ba jong pi. Kadai ke jing trim ke jong pi ne kadai ke jing trim jong hikai ne ban hikai pi. Ningkong te uble ba penai ni mo ikino hikai jangaru yang aru kunjo bar kabaat pada ki hino hikai kino hikai tikila ya rapalan ngate ngalong ka batuna kan ngamla hi dalade hendre kino hikai pada side by side kila ya rapkan Katong jong pi na du man shua por pinali school. Hadu menta ke ka papi kwa pinlet. katang jangate Ngam lawan ang kibun bahan ada macam dalam baci ngal shift si pangan ni aku alang kumta tang mementa pada ngasutuk bahkan ni ka alang ka gateway mo bangin choose
Dia minta ngidang dan sa kumnya kumba Arsenal bengila ban Tuesday kan syang bai haka result 12. Ya kata dia kata ro ngin haban kumbangile ngin haban stick bet dia ya kata ngidi bandan bet ka will na dia mo ban ngim dia ban hak should depend bet haki teachers minta dia hak teknologi minta dia na internet ngila banyak sikit ha dia ke internet kalau a good place but a bad place. So lada pinang ban penan kami ke internet kalau ke ba ben bah mo ngila bandan sikit hana internet. Bila lada ngindang hi pada ban use kan lang ka min sasafa himangi kan kembang nga bana ba ki shit ang ba ka science kalong ka ba tang ban pedu ka kala ima lupa de hende haka jing semua jama pad kamdan ke bangin la wajib ya ki baru ubreu hi batau em de lada ubreu la ban le kom ta long baru tengila de kom ta kan yim de ban tiem but ni day bet ban don bet ka will bangin le be kingen la bet ban push kada ka thong ka bani kwa Haba piwan sakmat kumni pichaj eknu Paralok ni pichaj let kai ni amber ki Paralok pidan por ni amber let kai haba pion krek korro adrena dan por shu pi mai tamarwe bet hayan ni kum hayan bet marwe pim judan Paralok shu ban let ya namar haka dong bang sanga kentei kim da dan tanti kidang duna ken nalor kidang ria ne kidang blahet palat to tumbok ba pidang le ba te kai ga jing mo ba pin ai borom yano pi ai borom kong ila de ne yano hadin ba pilap yo ya kana kare son no ningkong yu ublei ulang hakman chang ki ibarwa mengiling ilang tang ki beriang lang ki badan bore mo tang ublei ubala ban ai kata ka bor bar ki baar kalang ki kinohi kai jeni te kilang ki ba best palang te kabat kabalai ki kini ki pa ki changi ki bahayin bahasan ki changi bala ya rap ini la kershan por shopot kai ga kubor ba pin ai kam tam le ba ki pon kam dak online pi mata pilap pon kam ya ke online pila so thu ya ke jeng ya tilang ba kan channel jungi kai kubor ba pin ai sepat ik tu ki badang ya le ka kubor bang kwa kalau ngashkwa ban ko na iwi ko ibang aso tanan haban yu kata kalau the difference between extraordinary and ordinary is just a little bit of hard work kemudian lada fi persyang lada fi hard work banyak dubasang kamdan kain ke bangim la to khule shibun Kata